Dobrodošli u novi na kanalu Rodi HD. U ovom klipu imamo novu lekciju serijala škola, u ovom slučaju to je fizika, dakle ovo je statičko i dinamičko merenje sile. Pa da počnemo. Vidjeli smo da delovanje sile na kruto telo dovodi do njegovog ubrzavanja koje je određeno drugim Newtonovim zakonom. Prema drugom Newtonovom zakonu, ako na telo mase m deluje sila F, saopštava mu ubrzanje A jednako F kroz m. Ako jedan čovjek gura telo u jednom pravcu i smeru silom F, ono će mirovati samo ako ga drugi gura po istom pravcu, ali u suprotnom smeru silom F2 jednakog intenziteta. Vidimo da delovanje sile na telo može da se poništava, tada telo miruje kao da na njega ne deluju sile. Ako telo miruje, iako na njega deluju sile, kažemo da se nalazi u statičkoj ravnoteži. A ako se telo kreće ravnomerno pravolinijski, iako na njega deluju sile, kažemo da se nalazi u dinamičkoj ravnoteži. Iz navedenih primjera vidimo da se ravnoteža tela može postići ako na njega deluju dve sile jednakih intenziteta i pravaca, ali suprotnih smerova, i kažemo da se takve sile uravnotežavaju. Eto, to je bilo to što se tiče pričane lekcije. Idemo na obnavljanje. Prvo pitanje je šta se telu dešava po drugom Newtonovom zakonu. Telo mase m, na njega deluje sila F, onda je A jednako F kroz m. Šta se desi ako jedan čovjek gura telo u jednom, a drugi čovjek gura telo u drugom pravcu? Telo neće biti u stanju mirovanja. Šta je statička ravnoteža? To je kad telo miruje iako na njega deluju sile. Šta je dinamička ravnoteža? To je kada se telo kreće ravnomerno pravolinijski iako na njega deluju sile. Eto, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da sam pomogao da ste uživali i ćao.